دما خوش تماشاوان هجا و برنامه که نود سجوارا ایشا پیشکش کن مجارا برنامه همه واسه جو مهوان خوارا و سر سیاست و زمان چاندا کردی و رومانا و یا ناوه و سیمورکلار آنجی که کردی بجن سیمران یعنی طیرا سیمر همه باقبن دوی برنامه دا و مهوانه که و هجا هیا هم ایشه و مهوان و خوارا چامو گوتی سر سیاست زمان و چاندا کردی و روشنبیر کرد و برز و ورا کویی و همه و باخون هم زور سپاس وید کن و خواندن همه قبول کرد و بشتار برنامه بو و نه همه گل و مهوان خواه و باخون بلی ماموسته ورا کویی و هم بخیر هاتنه ساو بخیر خوشش باش که گیجه ثابته زور سپاس هم پر کیف خوش بون ماموسته هجا و هندکارن به کردی جخواه تماشاوانه ما و بدن ناسیم باشه خودی که gezli Rojava'yı Fırat'ı hatım dünya. Devdüreceği kurmanç. بله Bu Kurdi despeke mejiya nasker. Yani Kurdi, zamanı Kurdi. Zamanı me o dayike. Mektebi yeki ilkokul emdi beşincere. Ev melkund khat. Davida orta o lise menuçey geri dayı diloke. Doğrudan devam kir. Ve şu vacı zatışka üniversite. Adana Çukurova Üniversitesi hem de beşi yani ödemden kazançger beşi edebiyat o zaman. Malbat ki Kürt esma hatım dünya ezdikarın beşim ve ki örfe adeti xoda geri dair yani malbat ki gündi malbat ki bir derdürü xarajiyan ki böyle matne jiyan girin. O demek ki tabii vak herkesi nudi haseten hazar nasut nudi şuva ev nerini kurditi ya ji çalikin çedi tesir sermejikir yani ejbar kudu ve denemede hunduzanın gelek meselen green ki serjani kurda hatın çekirin faali meçhul cinayet ku faali meçhul dıştaki bir rengi haliyen tesir sermej çekir Verengi'ndeki mesela Kurda, mesela Kurdistan'ı zordari kul ser Kurda diye çekir. O da ödeci mektep klas bişuma demek ki direş ser zamanı edebiyat. Ne bu mektebu devlet, yegu özel, khas mamustayikir. Ve şu rastıcı bir şekli ki başı derfettine bime mamustayı bikira. Ona acı liser nüvüs, liser çan, liser gelek mesele kurda. O emli kolindikin, emnir nihatinin ser zaman. Bu kurta ez duhazım veren gibi nüser zaman. Heger bir sık debe ez sabersi bidikek. باشه و زور سپاس و ماموسته هجا از چند پرسان و بپرسم و تماشاوان می هجاجی و گهداری و بکن اما بشکه بسر رومان و یا سیمیران یعنی سیموغلار اما بچه بسکنن من رومانا و راستی و تماشاوان هجا من رومانا و ماموسته و نویسکار و ورا کویی و به ناوه و سیمیران آنجی سیموغلار می کیف و کلجان و بخواند دما خواندن رمان من خواهد سر چیای جودی و زاغروسان آگری سیپان خلات و چیای کرسان هیس کرد دما کود رمان و هم بجن و چیای کرسان تنه و گوتن من حسرت خواهی و راسی 3 ساله ولات خواهی بیر کرد و خواهی ناو کلیل کن گله و سوسن چیای کرسان هیس کرد و زمان رمان تگهشتی و هریبکار و خودی توبه و بخوین به یه دخوینه باندور دکت بله یه مخابن من نکاری به پرتوکاوه یا دودیان یا ناوه و خفکا کرد یعنی هم بجن ترکی دی بجن
کور قپانه راست من نکار از بخوینم حتی نه دست من و از هویدارم که اوجی که نزگاهیان بیت دست من از ویجی و کلاجان بخوینم بله و ماموسه هجا و امزانن هنده که رخنه به پرتوکا و یا سیمیران هاتن کرن و او تشتکی نورماله اما که پرتوک آن رومانه بیت نویساندن هن رخنه چه دبن ام دکارم بیجن که مجارن که رومانه و بنقاش دکن لکولینه که رخنه دیروکا پککیه او بحثا دیروکا پککیه و شر گریلا و خلطی و ظلم و زرداریا دنا پارتی دا دیکن و بحث ویدی که دوی مروف به هیجان به ای کجی عاجز ببه بخوینه و جه گلک درسان بستینه نمو همو عاجز بتن همو رخنه بکتن دوی مروف نه تنه به رخنه ای بنیره و دوی مجاره و فهم بکه و بزانه به کو دخوازه چه ببیشه و چه پرسپکتیف پیشکش خواندکاران اون گله کردی که دوی مروه بزانه تی ولی ماموسته ورا کویی و اگر هون راستی پرسه من از بیجم هین فهم نکن هین دکارن جارک دی پرس بکن از جارک دی جوارا شروع بکن نه پرسا خواهی یکم پسکره که جنان و دست بکن و علاقه جنان به پککی را چیه و پککی چاوا نزی جنان ده به میپرسکن تشتا کو و به پرتوکه ده آلیه جنان نویسیه که پر بالا میکشن جن چما اوقاس علاقه خواه نشانه پککی دادن دو پککی ده نرینا جنان چاوایه از به جنین کودنا پککی درکتن یل هندکن از عاقبی مصوبتی کرد اشکره کو معامله که پر خراب جوان هاتیه کرن و سروک پکه اجالان دی بیجه کو من جنه کد آزاد کرد هم دبینن کو چاوا کو او چه آوای جنان آزادی که و نحقیه جل سر جنان نوا پکه تن کرن دیاره هم نزانم بلور چه بالا جنان دکشه به هزاران جنه کرد و چیایان تونه بون لشکرین ترک و جسدین و جنین کریه مریجی پرچه پرچه کرن هاوین چیان وکی حیوان کوبی وان بخور ده جوینه بله و راست و شر وقتی مو شر چه به کشتنی چه مو دو کشتی که لیو امین ها بچکنه کنه و ها قرار چوانا و جنان چه بیه نوا پارته چه بیه به جوینه و یا وقفا اسماعیل بیشکچی من گوهداری که حواله که جن تشت جوارا پرسی از جاره که دیگه بپرسم وکی کوه در رومانا خواست میرانده دیار کرد هر چند جنن به نوع گریلا دا وکی قهرمان رومان شیلان حوالندی جن راستین حقیه که مازن هاتیه کرن جی لیدی ساجی جن علاقه دارن کوش دچن نو پککی چما جنن کرد علاقه خو مازن نشانه پککی دادن پشکری دادن وان ماجبر کو او نزانن یانجی شیار بونن نتوی یا کرد دل وانا شیار دبه آنجی ام بیجن او هر دونه کرم که بله سپاس دکیم اما اجی پرسکی مهمه برای از درواز پرسی بیم براسته جی ولاتی کردستانی جایی خواه آبی خواه داری خواه وکی جنته من خواست از وی دنوا پرتکی خواده نشان بکیم شبر که چما زیده تر ام خاشق بینی ولاتی خواه او قاسکو ام عاجز بونه او قاسکو ما نراستی دیده خاشق بینی ولاتی خواه ما بیر کریه yani خاشقبونی ولاتی خواه ما بیر کریه براستی جی من خواست از او قاس ولاتی که خواشه ولاتی که تایبته به جای خواه به داری خواه به آبی خواه به چوکی خواه به زناری خواه من خواست از روی بینو سرسمان واجب باش به سپاس دیگه دنابا پکی که دا چما جن اوقات زور داری دیبینن ناقیه دیبینن چما هنده به پکی دا گری دایی نه olsa مرو دکار بیت چتی بینو سرسمان براستی جوای هنده که به جوای که داش گری دایی yani pişte em dikarim bejin darbe 19 Eylül'e
jin mer zaro hama çi civatê Kurdistanê gelek dadayî dîtin. Gelek dadayî mezin dîtin. Di burada esasê xwe de dîrokê Kurdistanê jin jî bi mêrên Kurdistanê re dönem jiyan û şer û başî nebaşî bi hev re par kirine bi rastî jî. Wato ku PKK derket çawa civakî me hindi piranî em bêjin di Kurdî Bakur, rewşenbîrî Bakur, em bêjin siyaset medarî Bakur, bawerek anîn bidan PKK. Kudum vaya rast e meselên netewên Kurdî dîne ser ziman ev rehsnekî millî ye, netewî ye. Ji bo weke millet qebûl kir. Malê xwe vekirin, zarê xwe hinda yani ew çalekî PKK millet qebûl kir. Piştengî jina jî qebûl kir. Got ewa meselekî netewî ye, jin û mer, çi jin çi mer, hemû şêrin bi vê rengî esasî xwe ketin di nav rafê PKK. Di alîkê de meselê netewî, alîkê de jî jin yani jin jî ji ber ku ji milletekî bin dest bê nebez mer tenê û zor zehmetê dibînin belkî zor zehmetê mezin jin bi xwe dibînin. Ji ber ew kesî ku hatînî girtin 12 Eylûlê de piranê zarê wan hebûn, akrabê wan hebûn, diya wan hebûn, xwişka wan hebûn. Ew zulmê ku 12 Eylûlê hatiye çêkirin tesîr helbette ku li ser jinê jî kir. Burada pirsgirêk nîne feqet pirsgirêkê esasî çi ye? Piştê ku xaseten wextê ku çalekên çêkdarî dest pê kirin di hebûnê PKK de çêbûnê PKK jin hene hebûn yani negotin hebûn. Fakat bêtir wextê ku çalekên çêkdarî dest pê kir û çend sala da jin jî zarokên Kurda jî çil Bakur, çil Başûr li Rojava, xaseten Rojava Bakur li Avrupa, Kurdê ku li Avrupa wek qebûlî kirin. Gotin ev meselekî netewî dixwaze hel bike, nirînê xwe pêşketiye, pirsgirêkê civakê dixwaze hel bike û ji vê rengî ewna jî di navçeya de jiyanê xwe dest pê kirin. Fakat tabii jin û zilam mêr piçikê di nava civakê de jî xwe cuda ye. Belkî gelek însan wextê ku şaş tê dibîne xaseten mêr dikare ji xwararêkê vekî. Bez jin newsane. Jin wextê ku çû carek din bizivire ewa tiştekî pir zehmet e. Ji bo malbata pir zehmet e. Ji bo jinan pir zehmet e. Ji ber ku ti deverê ku biçe jiyanê xwe bidimne nîne. Ji bo wekê waya sedemî duduya yek deverê ku pêva biçim nîne. Pekî çi be bêterê xwe xwe dikujin, intihar dikin. Yan jî çoqa nerastî hebe jî di nav divê dezgehê de bê tefekkür jiyanê xwe nemeşandin. Yê duyemîn em dikarin bêjin di alî civakê de mesela civakê de em dizanin yani gelek çîroka belkî hûn jî dibîstin wa ji sehgirî ye. Wextê ku keçik bixwazin bisivirin malbat qebûl nake. Eger zilam be belkî dengê xwe dernakine ama bes jin bê keçik bê di vê alî de örf adet dikevin holê. Di vê alî de malbat nixwaze bikeve zurfî deng. Di vê alî de meselên yasayî derdikevin holê. Di vê alî de ji bo wekê meselên jina di vê alî de yê diyemîn jin hindekî duygusalın. Yani bi Erebî em dibêjin atifî, Tirkî em dibêjin duygusal. Hestiyar. Rast. Evet, hestiyarın. Yani çawa ku me bêtirî xwe jinê Kurd bi malê xwe de, bi malbatê xwe de, birayê xwe de, bi evjînê xwe de hatî gerêdayîn. Esasî xwe jî
رخصتني PKK ولا قبول كير فرنجي قبول كير دقو اف يمنه وأز هم از خو آزاد بکیم هند از خو دنوا شر چکداری ده جوخا بگیریم اما جواکی خو پیشته بخینیم فقط وقت درواز بو حتی دیدیم کو جن تاکتیک بو yani نگو اساسی خدا جن پیش بکوه بخواه خود بیریار بده سر خو بکار به yani جیانی خو بده مشاندن نه خودی قرار بو براستیci ne خودی bir yardımcı vak em dikarim bejin yardımcı kuvvetler Türkiye yardımcı kuvvetler ama bu peki böyle tabii hali janiki zor bu براستیci navatçıya da jinik ne janiki böyle kolay bu em dikarim bejin براستیci geçen Kürt ev şartı zorefi zahmeti da belki şu alemin tücün avazlı karın berkudani bikrana. Bes maalesef o meciko o rehasni PKK ne doze milletime ne doze jinan pek ani. Ama şu bu ki hem de karın bejin gelek eşandın gelek zorofin denk dali jinan daji hata çekiret. Ez باوردم که با بکرده از دکارم دستاجو دخوازن اگرم وکن دکارم پرسه بوانده گردایی چی دکارم بکن. بله پرسا گردایی که هفراسی ما مستعد کاری پیچک باش و سکنی سری تا باش یا ناکزانی. آوا هر باش و هر کما باش. نه ها باش. اوسا باش. بله زاست. نه او گردایی و پرسیدی هیا ده همان دامه داشت که و رومان آخه و هند بیجین و پرسا میربونا جنان هندی کن ما بس و چی بوه ایجار چی ما هون رومان آخه ده بیجین که هنک جن دخوازن ببین وک میران نه که او مثلا از bir zaman da dest بکیم بلا شش نفهم کرد همون جواکا da yani civakên Kürt ye Arap, ye Gudidir, ye Avrupa, yani gelek. Ne tevi mrovati da, hindi şahsiyet cüdanı. Yani çok asa ez dikarim bejim hususiyeti xajim beji, de fikri xada, vak meriki xadi bine. Mesela diz Kurdi da gutuni kez de hazır bebinim servisma. Nerume. Tefem ki. Yani gutuni Kurdiye tibeci nerume. Yani naha jiyani kiya. Jiyani çaleki dibe ku gere fiziki mirov yani leşi mirov hurt be. Ve ku zahmete. Ne güvele bir hayal carına video derdi kevin, film derdi kevin bir dilanu gobendu kefhaşına. Yani ziyani ki راستش زور زحمته آبی که با خود زحمته دانی که به خود زحمته بچه سری خود بشه زحمته چی که بمشه زحمته yani همون دوره دا نه علی که تنیده tabi burada kari siyasi cüdanı hun belki bir baştırdı sandı fakat çiyada dibe kutu hurt be yani hurt bun bütçü de at geredan ne gudali mecida taktik da jane peşbekine jem bikari şahsiyeti hoy jini bir Paris'e o peş bekine hortbon dinavatçıya da çok asatlı lezbi meşet ve zlama navat tırnakta bir garibe yani de habide meşandı avkastı peşket yani peşketin dinavatçıya da çibu mübbevani var tu zirek be o zirek bun çibu da çok asa بمشي تشوفها عارفلشي دا فيزيكي دا خورت به peki خورت em de kuda dibinin navaçı vakit kada dızılam da dibinin neden nasıl ki yani esası ha jiboyu kızın paşta ne binin çıkıcı meseleki gururu bu paşta ne binin em de karın bejin ku taklidi zılamak girin demeşi kada taklit girin demeşi kada دکاری خدا yani esas خدا burada مرچی فهمده که د میجور خصنی پکی که دا زلامبون هیه
jina gurbe ha ayar kir. Yani hem de karın ve işte bejin. Tabii hendik mesela şahsi ne? Hendik hussetin şahsi ne civak yine. Carına cihende insan junu nerume bu de fikri xada. Bele burada xasit ev bölüme gelek baş bu geçik ki bu carına tüseki vek zaruka avas vek geçik ki carına tüseki vek zlam hareketi ki. Civarku çıma şart zorofin şer yani çekdari ne normal bu? Ne tişki normal? Civarku ev jinjildir bebsekinin mecburen belki taklidi zlama girin. Demeşe xada, dikotine xada, dikari xada. Bu kurtayım dikarım yetişti bejin. Ez baverdeki nahanı zanım çavayı. Ev mesela gelek dervaj hatanın yakaş girin. Jin gerek husseti xwa بپارزن جن دبن مرمره چه کدی به بلا به yani. بله جواکی راست نهاد تشتکی از پرسپکیم لی از پیشکه پرساقا پرسپکیم از خازم تشتکی بیجیم راستی از بخواه نه دیجی فمینیزمی ما و براورجی و یکی پیشکره که دیدم هر جوره تقوشینا جنان ما دید که جن لماله و دبستانه و کولانان و جواکی دا چخواستن بندست کردن و تایبتی جی عالیه میره و چاوات نه چاوساندن و کرد همو جیوان دزانن نه و دیسا رومان خدا هلوسته که فمینیست نشان دادن و تبگر فمینیست لیجی نحقی ها کوجنه و پککه دا جنان تی کرن پاراس آنجی بر زختا میران به گشتی لسر جنان هیا نرینه که وها چی بود کرم که نه اما پرس جارنا و گودار کری بگه خانمی که هجاله دیار بکره اف پرساج میکر yani که اوانderın ki feministiye Prosti jo vaqti ko ev përtu ko ev grubi jina mugo ez binifsinim nego be zanabun u be plan proje ez be garbim ez be nereki feministi binifsin na ev mijarad meji müddetine bu fakat pişti ko portu terket petru kha ser grubi jina sekinin cibar ko jin belki gelek cara hatta bir propaganda gelek cara video serjini hatta çekilir fakat rastı ko tınavacıya da yegu jinajiya giri biber ferehi pırnat ser zaman böyle gelek insana gotine hakirin nıvısı hakirin mesela lekolin kirin mınkhas ezvan lekolina van nıvısa berfered serjina ez benim ser zaman elbette ko Dıvırda vakti ko jön endike peştik evin dınava rehistinde. Mesela femdikin elbette ko duhazın onaj hakkı xwa kari xwa kedi xwa bibinin. Fakat hattitin ko peşeve yek zılam dibe engel dur rehist esası xwa dibe mesela. Esası xwa dıvırda murub dikari verengi ve feminizmi ki liberal. Çava feminizmi ki liberal. Jen la mafya xwa kedi xwa ji xwedî derkevin dikaribin madem ki bana jî wek zilam malê xwe malbatî xwe berdane mafya wan jî demek ki zilam û jin û ber wekevin yani divir da nerdemî şahsî negu bi feministî Rastı min ev tekir ya ditirjin jî wek sembolek esası xweda min nivisan yani ew grubên jina tu dikare bibêjî civaket tu dikare bêjî rêxistine tu dikare bêjî ku kesî ku nirînî netewî di dilê xwe da mezînkirine fakat yê min şahsî bi mêjî ku feministî min nenivisan fakat grubekî jinaye ew jinina hem meselê netewî dixwazin karê xwe bikin hindê jî di alê kedi xweda dixwazin mesela nihaqî ku dîtinî lemberî wan bi nirnekî femînen bi nirnekî jinî sekînin ev dikarin bibêjin ama carna xwendewan kê min nivisan ku berexan ew tiştî ku tu dibêjî
feminizmi liberal yani çok feminizm liberal yani jin خودی کدی خودر کبین وک هوی تناوجیانی دا. زور سپاس. نه هم هنه که بحثا و پشکرک یکی تیا کردن بکن. حتی کرد پشکرک یکی تی وکی آرمانج یکی استراتژیک نگیرن نه به آوائه که تاکتیکی و پراغماتیک و یکیتیا که راستکین بکنوی دوی یکیتیا کردن یکیتیا که دژی قولونیالیستان و سرخبون کردستان بکه آرمانج همه جن نرینه پککی ها لسر یکیتیا دیاره ذهنیت مونیس و آنتی کرد پککی زرار ده دوزا کرد و تکشینه کردستانه زختا لسر و هزن و دیسا و هزن و کرد جبلی خواه دورکتنه زمین دموکراتیک و خدمت یکیتیه و یک رزیا کردن نکرد به چپ ترکان عربان فارسان هر جای یکیتی آواده که بر کردان را نکرد همین کنفرانس ها کرد آکو به سالان پککه و دینه زمان و هم بجن و چوشه و چما و چه خدمت اتکتن جبر کو پارتیه که کو سرخبون کردستان رد بکه آلا کردستان ناس نکه هریش همون نرخیم کردان بکه و مدل ترکرین و دین پیشیا خواه نممکنه که پارتیه کردان دیما یکیتیه که پیک بینه و پر زحمته هم دوی دست پیک داد بیشین که پککن نه آلیگرا یکیتیا کردانه برواجی و آلیگری و هلوشاندن و یکیتیا کردانه یکیتیا کردان آب سالان و بحثاوی دیگه تنه به مانیپولاسیون دخوازه گل کرد بخوابینه کردان ده سال 1984 وقت شهر گریلا دست بکر حتی نها مال پره زاروک همه تشتفادان پکک لدما کو دجمناتیا پکگی لهمبر کردان درکت هوله هندکی و پی حسان او باش وکشانده نه ما مستهجان از خواستم باید بجبرتم جبر وی که به هزار روشنبیر و گریلا نیوزکار و سیاستمدار و کاساتین دنا و پکگی درکتن آوان پشکری دان کردان دانا پکگی پاشه درکتن همه درکتنا حتی نها نه پیکان بو کل او هاو کن بو و آلترناتیفه هند و پیواجوه دا جی درباز و هنجی و دا درباز بون بله اما مخالفین که پککه درکتن نکارین یکیتیه که ریخستن کری به آوا بکن صدم و یکی چی بو باوریا و هاو باوری هاو ناکن آنجی هم بجن و پکیکی و زورا پکیکی دا نکارم وی بکن tamam hocam lütfen yapma. Şimdi anaha dikaran PKK Armancı ha ne gu yekiti ne teviçi biki menaha ev denu کو ام تداشیان کری مفکر کو دخوازه دنوا جواکی دا دنوا مالباتی که دا دنوا ریخستنی که دا هرچه یکیتی که بچوک نتوی کر بچوک کرمازن چی بو بی ev خرابی کی atışta mefhem kiriye atışta naha hati fem kiri ona bu xajı dibejin Armancı me ne gu em dezgeyi ki netevi سر کردستانی ولات کی نتوی یا جماعت نتوی ام دست بخن Armancı me em falan filan gelek mesela ki berdirece o bu açık ciddi bir tıvırda esas yuka siyaset modeli Kürt vak millet şakirim vancim ya bu der rehsini PKK her çok az beri dozdayı evliliğe cüda fikri bin
Dozda 50 şuva vakti ku şari çektarı dest bekir. Yakısını çektarı ders tole. Rastı jî baver kir. Vancı baver kir. Her çok asa bayağı bir zaman neyini bilser zaman jî dimakuf yukarıda kabul kirin. Direkhastını siyaside cukha girtin. Dikari siyasi da bişkire PKK kirin. Carna benav, carna binav. Davida femkirin ku ne rekhisini ki ne teviye, ne doze milleti kurtla geri daye, fakat hezi koyan daha girin. Hezi koyan daha girin. Tesiri koyan bandırı koyan daha girin. Ben burada aynı hali kedam. Ye düyemin ye guş pek ki katini tüde hesab jiber murov dikare anlatma kesildi. Ha, keke denge bitti. Denge de piçek şu naha cizat böyle. Ne diyeceğiz peki? Na bu biraz dokümanter derhini yani rehasını PKK roji kuhate avakirin haya naha yeguş PKK katiyanı komiser hevdübüke ceşki mazın derdi kere hol. Ne yeki ne düdü nesi. Her çok asatına kuştun. Her çok aslında PKK'da gelnek hortem kurtatna infaz kırım binci. De sadece hecmariki adadiki mazın çıl hereme Kurdistan'ı. Çıl Avrupa bir. Çıl Bakur bir. Deveri gelek de gelek insan PKK katiyan. Fakat maalesef evet maalesef vakti ku kesik PKK kati PKK ev kesa bu ajani bexayinti ve itirafçı tamah vakir. Maalesef siyaseti Kurdistan ev nizikayı kabul kirin. Aliye'de devlet, Aliye'de PKK, Aliye'de Civaki Kurdistan'ı, Aliye'de siyaset medari Kurd. Maalesef ev kesikucu PKK katini buvak hevdi nizik. Belki dinavavanda yek dü insan, belki şahsi gelek eznav tomah barna kim? Nizikati hoş şahsi da ev işte kabul ne kire bes rehistini khoda çaku PKK kesuku jekatiye hamu bijani vi ne bedek mane jibar kutu meyzebi ki avqas infaz hatna çekirin. Beli. Evsa avqas behazara zaruki kurda çidnava PKK'da çiddevi PKK hatta kuştun. Sadece dengi ki öyle zede dınava siyaset medarda röşen bir adı nava cevak eden nine. Çıma nine? Sebepçiye belki 10 kez, 15 kez bir cesaret lehemberevan sekinine fakat prani vanaji bezanabun ev çaleku PKK kabul kiriye destek dani vanda. Anaha ye duyemin ev ye duyemin. Burası ez her gabba gotun edibeycim. De em ciku em tedejiyan dikin şoreş gerit çiye sa gurmen şokeri çiye ezebejim kuju PKK katandı ne. Kesin kuju PKK bu garibi bu katı evi sana şoreş gerit. Çıma şoreş gerit. Ali de PKK hamu jiyane ve diştevi pişe kharadıki. Devlet hamu tepkiye ve azizi kha nişani vandıki. Civak hamu tersi kha dişti kha davacın servan. Ama jibar ku em noxazın gazeteye fem biki. Em şkora günah keçisi em dibejin bu Kurdiçiye em şkora günah keçisi avadıki. Kine günah keçisi? Av kesi kuju pek yakatiyene. Şu ki ama yek umume. Ye duyemin. Burası şart zülfü van pır zahmete yani. Alek gelek belki bir hazaralı başvuru Kurdistan'ı jiyan dikin. Belki bir hazaralı Avrupa jiyan dikin.
که خوازه درفته با وانا کمیسر هاو دوانا بلا با پرسه مشخوا بکرا ما چی کر ما خالیب سری خواه کر ما چی کر و امگره چی بکر فقط او جبركم مسألة الزورة بر زحمة براستي بابري ما قال لك شكستي قال لك بابري ما شكستي وقتكو ام دمرن خالتي ما جنازة ما دايدة سر من يخوة ام شورش كرن ملت ما جمري ما حزدك يقو ام جاندك حزناكي سياسة مدر ما سر مرني ما سر خوني ما سياسة قدرتني ما شاندن فقط وقتكو بلا بيجي وقت هر كسي وقت مثلا وقت او خانمكو بريبي وقت هر انساني كي كرد يك جي بك يك قتبي جياني خو بده ما شاندن او نه قبول كي çünkü çima tızane ki gelek nizikati Horten Kurdistan iş xorakirin kurban hapse me kabul kirin mirine me kabul kirin ama zıvırı me kabul ne kirin tefhem ki gelen bimirin yani gelen Horten Kurdistan'ı var ne kuştun var ne infaz kirin var ne idam kirin Horten Kurdistan'ı ne karın vakitidir jüane kabul ne duman ben asker şimdi bu yok ki gelek Horten Kurdistan'ı bir baveri ki mezun bir peki kekir fakat duva ditko rastiyen dittin o başta kişinin baveri hoş kestin evdikarın bu kurtayı ama var mesele ki demek ki rastlıcı bro sosyolojik cemezeli ki bro psikolojik cemezeli ki evdikarın bersini böyle bir kurt esası beni serzim ki ya bir seve ez خب perspektif kesiko jnav PKK qatiya meçupas ona kabul kirne Evsa Rast Kurti bixazim mixast ez ve bikim u perspektifte Nedi daha zor spavel rast ve şeraz bu Nahat tiştekli heye hoca او رخصتنه کردان باکورا کردستان خیلی پکه نه پکه آوازی نکاری آلترناتیو gibi çek آوازی نکاری ya çoğu bu که من tam ne biz ver bu که والله من ne biz ha naha او رخصتنه باکورا کردستان یک خیلی پکه yani پکه نبود نه پاکیکلینن هم بجن روزگاری هبو قوا هبو özgürlük هبو حقوق هبو آوازی نکاری رخصتنه که آلترناتیفه که چکن آوازی نکاری یعنی اسکرک آوازی چی بو او ترسا پاکیکی بو او چی بو چه وانه چکن mesela vakti ko PKK dirokiwan مرو یگو 12 ایل مرو میزدی که بری کو 12 ایل رخصتنی که کردستان هاته اواکر مروان میزدی که براستی هندی که پکی که دا خارج پیشکتنی که بود مثلا جریده کردی گازete کردی هند رخصتنی legal kom değerli nüfusta Ali Çalek'in sivilde gelek nunu peştiket yani fakat Sedikin despeke erişim PKK liser var rekısına bu. Despeke erişim PKK liser rekısını kurdu bu. Alikide devlet erişi servankir. Vana mırav sedike vakti ku ev rekısına hatına avakirin çırızgarı be ev kurtunacı ömrü van 24-25 bu ne velezede tecrübeki mazını vanran ne bu? Şu bu vekil alikede PKK erişi servankir, alikede devlet erişi servankir, o 9 Eylül'e Kur'an-ı İnsani van Tünder zindanda gelek insani kohorte korte bandurman fırcara xwast ama bakirin brastin nikari Yego nikari yani hezi kuvveti ko avqas bu çima vanajı destevan da
وەک سیهرلی değnek nîne emrê wan 21 24 bûn yani hindi ne wa qasebper zanabûnê wan jî hebûn yani xort bûn xwastin tiştekê bikin gelek bedelik mezin dan fakat 12 Eylül'e û weş wa siyasetê ku devletê ku pekî dayê meşandin bi rastî bana bêhezman bêquvvet dibe ku elbette ku mirov rexne dike ji ber ku gelek insanê xwe çûn Awropa dikarin diaspora da pir gavî mezin bavê dana yekul bakurmanî ketin bin bandorî PKK rastî yekul bakurmanî piranî xwe yekul esasî xwe de PKK xurt kirî li alî siyasetê da ne ku PKK ku çûnî çiya bû li ser kedewan kesî ku dervî PKK bi PKK re meşiya divêle xurt kirin gelek kadroyekî PKK dest pêke ne PKK'yî de rêxistinê dîtir hatine di nav PKK'de karê xwe danî meşand ji bo wê yekê ew jî zayıf ketin nikaribûn yani mirov belê rexnê xwe em ê bikin ama wana jî ne însan bûn yani xort bûn şaştî xwe hebûn bêhêz bûn bêquvvet bûn gav nikarin gelek diş bikirin em rexnê xwe jî wan dikin yani زۆر سپاس نها em ji damezrandina PKK heta roja îro rêzeke kronolojîk ya Kurd em bikin di deklarasyona xwe yekem ku piştê damezrandina xwe belav kir hemû rêxistin û Partiyê Kurdan wek ajanê kolonyalîst îlan kirin û êrişî wan kirin li her tim bi dewletên kolonyalîst tevgeriyê xwe înîsiyatîfa xwe girtin heta roja îro dîsa tiştek dî piştre êrişê rêxistinê Bakurê Kurdistanê kirin û gelek rewşenbîr û welatparêz qatil kirin û ne êrişê dewletê kirin êrişê û rêxistinê Kurdistanê kirin bi hezaran ciwanê Kurd bi encama pêvçûnê de bi nava rêxistinan da jiyana xwe bi dest dan dîsa tiştekê dî em bêjin di wê navberê da bi çandîna dijminatiyê de navbera eşîrê Kurdan da naxokiya eşîrê xurt kirin mînak ez mînakekê bidim li sîwerekê sîwerek cihekê welatparêz bî pişka 1980 da pir welatparêz bî û sîwerekî siyasetmedarê Kurdî hêja damezranerê Dedeqoyê û yê berê û yek jî damezranerê rêxistina ka Ferîd Uzun qetil kirin daxuyaniyê dan ku gotin eşîra bucaxan ew kuştine cenazeyê wê xwedî derketin û êrişê bucaxan kirin bi wê awayê û navbera û eşîrê Kurdan da û şer jî ke geş kirin şer jî dest pê kirin ew dever başê jî ke ew dever destê dewletê welatparêzî li wê pir kêbû dîsa pişt li sala 1980 da Abdullah Öcalan çû Sûriye û ket parastina Hafez Esad û dest pê pêkanîna îdeolojiyê biasê bi nav PKK kir ve awayê di nava PKK da kesên bi Kemalî sûcdar kirin û qetil kirin niha jî bêje ez Kemalîstim bi wê gotinê xwe got û heta ew got heta 18,000 xurtê Kurdan û nav xwe da qatil kirin û binkevir kirin û kuştin û bêjin Tirkî bêne îşînfaz veguya kirin rejima Esad dema ku Sûriye bû partû rêxistinê Kurdan yê Rojavayê jî kê tasfiye kirin ne hêran çûn ji ber ku peymanê wan gel Hafez Esad hebû di îdea ku di wê di Newroza 1990 da 1990 da ez hepsa Diyarbekê Amedê bû ve car ve demê û birêz û were şaredariyê berê û yê Amedê û ew jî înandine birazanî Mehdî Zana jî înandin hocam em qewşa û 35 dabûn hekekê wê demê got behdîna botan hikûmeta behdîna botan îlan kir gotin ku nedekevne mehkeman û got em ê Kurdistanê xilas bikin şan
او جهه ولات فاری سا جزیر بو شرنخ بو نسیبین ادل جهه و ساشی گود چک خود حاضر بکن و همه کردستان خلاص بکن دولت او جه همه دابر توپان بمبان کشت ولت پریشان کرد یک گریلا نهاد آلکارو یک گریلا و جا همگاه مهدوزانات گو توان مهدوزانات گو یا گو این چاوا وساد کن اوه تشتک راست نینه این چاوا چی وحد کن این بروز سه نافچه هم دا کردستان خلاص نکردن و جا گوتن گو اوه هندی حبسه رازو اشکنجه لیکرینه گو سری خواه خواهیه گو نه حوالی خواه یعنی تسته نگوتیه زانی به راستی دیسا پگه دو سال 1910 ben duyamıyorum. چریار نباش کردن و ام بیجن و دست به بریا چریار نباش کرد و کرد دنیای و مینا تروریست ناف کردن ملت گولا کرد سانگی تروریست و بسا تشتی نباش اروپایی کردن تاکوشینا کردن به جهان دا و خوراکن ناوی و خوراکن به ترکیه ایران و عریش حکمت باشوه کردستان دکن دخوازن ستاتیا فدرال هوله جهوله راکن جبر که او هز همو جدیجی کردستان سر بخواهی او نتنه هنک بسکره که هم دکارن هزاران میناکی و میناکان بدن اوام چنده بگودن نه پرسام اوه جبر به هم تگیهیجن که شهر پککی نه شهر کردستانیه برواجی لشهر دیجی کردانه و شهر تونبینا کردانه در رومان آوه که در خوش و حاتیه تصفیه کرن وجه گوتیه و شهر کردان و دن دجمنا ها هین بجن لا مثلا شهر براکوژی هین بست کن شهر براکوژی براستی کد بنا دجمنه هاو تشتکی نباشه براستی تشتکی پر نباشه لی هم بجن او براکوژی که چان کی دست بکرن ها هون رومان آخه در بحث شهر براکوژی دکن هم دخوازن در سال 1990 دا حکیه یک کمجار عریش هزم پشمرگه کرد و شهره دا به هزاران زارو که کردان هر دو آلیان دا حتی قتل کردن حتی کشتن دو پگیه جروجا دامازان حتی نها عریش کردان و پارتی رقصن کردان دیگه اینو رقصن و حشت شابی و دولت عراق ایران عریشه و ستاتوی فدرالی کردستان دیگه و صدمه و چیه پککه چه مادجی کردان شر دیگه فرم Sabe ki baya mesele ki muhime. Vakti ku tekilin PKK bir Kemalistara bir Basiyara havce ku mro le koliniki kurbiki. Dibe ku em tekili ku Ankara Kemalist Arap çekiri Türkara hati çekirin hende de mro femdiki de alime le kolin gelek green cutting girin servantışta. Fakat tekilin PKK u Basiya böyle sekini zede mefhem nekir vak vajı ani ser zaman Basiya Suriye belki gelek infazı Lübnan'ı hatini kirin belki bir talimatı Basiya bu gelek Kürt Revşenber'in Kürt Şoreşker'in Kürt Horten Kurda le Suriye, Lübnan'ı به داخازه باسی هاتیه کشتن fakat esası خدایه bu emyek serbisekinin diye tekilin PKK basi Irak'ı açıyor. Yani tekilin Rehistan'ın PKK emdizanın belki bir sala le Şam'e dibin bandori basiyada kar xabatı fakirin. Fakat tekili PKK basin Irak'ı açıyor gerek Kürt serve mijare le koliniki pir kurbike. Nudi yekeda az yeki bedim nudi yekeda. Saddam Hüseyin'a lehemberi Hereme Kurdistan'ı, Başuri Kurdistan'ı ittifak girin. Saddam Hüseyin ko her kevrik Kurdistan'ı, her darı Kurdistan'ı, her cayı Kurdistan'ı, her gondike, malike, malbatı Kurdistan'ı kuş diye katliamı ki mazın kili bu enfaleda.
انفالي دزانا نحوجة از بنم سر زمان اما حشتي دا دست بكر حيا حيا نودي دوام كير حلب جدا قشت درجة كي بلند سدو 80,000 دوري بارزانا صدام حسين دناوا چولا بن عركير هندكو ev birina hendo ne bir ne bu rehasini peki ki Saddam'ra tekili çeker ittifak giren babası Irak'era çiva ittifaka lehembere başarı Kurdistan'ı lehembere rehasinin başarı Kurdistan'ı şerkirin براستی چوک آسام کسی کو مراخت که دکاره کنیم بکه چند شهر کو باشور حتی چکرین یک درجه یک امین اریش سر peşmerge girip peki ki bukhayı. Belli rast. Nudu dünyada ertiştakir. Nudu dünyada. Çima nudu dünyada erişi ser herime Kurdistan'ı ki. Jiberko mesela de facto derketin hole Kurda federasyonu da gavın daveştin peki ki khast ve kharab ki. Nudu şeşada şerku en derece ki bilint hata jiyan kırın. Dışarı ki de peki ki erişi ser sık karakol herime Kurdistan'ı girin. Be haccet, be sebep. Dışarı ki de. Ali ki de basi Irak'ira. Ali ki de rejim İran'da. همو ev kesi ku dukhazın hereme Kurdistan'ı, başarı Kurdistan'ı ne kadar bir perçikinin peki ki siyaseti vanı ser hereme Kurdistan'ı serbeş aldı. Çünkü belki elbette ku yani yek Kürt her nerini koya ideoloji koççil bir bulabi bir cepkere, rastkere, neteve, liberale gamnine. Dibi kul hev ne kujit. Hem hamu bekişte dukhazın. Fakat kekenca Naat bu sedike bele endavi pekiken Kurdun, bes meyjiha ne Kurdun? Kuderet rahistini ki Kurde hebe, dezge ki Kurde hebe, netevi ki Kurde hebe erişi servadı ki. Nudu şeşada ezdikar beti 3,000 insan, 3,000 insan dibe şerdatla kuştun, hevde kuştun. Eşi ki pır mazın atajiyan kirin. Sebep çi bu? Xudu ezdikarın beji, hudikarın yek ulve deme lekolin bikin. Yek hecetik buçuk nine bu peki ki dışarı kadar sınır aslında peşmerge erişi çekler erişi servat gibi. Sebep çiye? Jibar kullu bedere dereme Kurdistan'ı dezge ne tevil heye ne tevil peştik evet Ali Kurdi da Ali Zıma da Ali Khoda nav ne tevil de kabul kire. Peki ki ne fazla vetişti peki? Peki de fazla her derim Dibin bandori Basya'da, İraniya'da, yek Kemalistin Türk'a, Basya Suriye, Kürt, bu vanda güveri geride. Armancı koyek bir evde. Bu yüzden ki, dibe ko Kürt'e Kürt, halvan şera dürbüken, erişin ser Kürt'a ne halkını pırskereka. Libhereme Kürdistan'e Khoracik avakirine. Rast be ne rast be, baş be ne baş be, valat kiç khora vakirine. Ali khoa, zamanı khoa, dezge khoa vakirine. Demek ki neme em Ali gürbün. Ne bu erişi serve bikin. Eğer desme derdik ve em bikin em Ali karibin. Eğer desme ne eder, ne havcı ko em düşmanatı kurdara bikin. Ama şu bu ki, gere hamun ne tevi kurt şiar be. Heger, burastıcı, hereme Kurdistan'ı, Katar'daki mazın şiar bikin. Alve de aleyk ve hey avdacı bir keve. Sebep çıma bir keve? Çı düşmanatış merakirine? O nani khalvır dukun. Erzak khalvır dikşinin. Birine khalvır tedavi dikşinin. Sebep çetü erişi ser meleti başvurdu ki? Çı düşmanatış meleti başvurdu bakura heye? Vekili khoa, millet vekili khoa. Endami meclisi Türkan'ı Nava meclisi Türkan'a görev etkin. Perifal devleti Türk'e distinin. De hazine devlet de alikari distinin. De kavin sokak aşar adibey bimra KDP. Ya çi işteş KDP'ye? Ev düşmanati ku hunje ember KDP dikin çiye? Maleve kuştune.
چی کریه یکو ایریش سر هرم کردستان دیگه پکی که بخواه یکو devleti dikşine ser herime Kurdistani peki ki bukayı İbrahim Piçike peki ki rahna bikin ve çeşitli heyetli erişe ser peşmerge diki peşmerge leşkeri ki ne tabi Kurde peşmerge ne düşmene ne basine ne kemalisi peşmerge Kurdun bedel ki mazın da aynı kuvalatı hava bikin ama bu ne ki peki ki دميجي خدا تتكلي خدا إيديولوژي دا لهمبر دزكه هنتوي كرده دبكو ملتمه شكل الشيار به وقرسي جريجة بكن يا چه سبب kaya kutlu çe erişi ser Reme Kurdistan'ı diki sebep çiye mesela ne tevi biraz dilimrov değişir یا یکو زده تر دیدم مرو دیشه ملت که فکر سد 100,000 زاروکی خواهش بوی کو نته وصلت قبول کردن بده و داود جب نته خورا شر بکی نه وصل ev مثلا ev مجارا دیروکی ملت دنینه زور سپاس ماموسه هجا ولی راستی و هم زانن و وکا همو دولت قلجاریست که کردستان کرنه قلونی و دولت ترکیه و یا امیر مولانه یا ایرانیه و باسن هر دو باسن همه چی حساب وان سر کردان جدا نه و حساب وان و هنه و ملت داجی پجکه و دیجی کردان عاملین براستی و سرخسته دیجی سرخبونا کردان عاملین مرود کارو بیجتن نه هم بشنه و مجاره که دید دوان سوان داوید هر قدر کمالاتی دا سیاسی جواکی میروف دکاره وان حسابان ببینه به هلوست وان این دادگاه دا مروف دکاره وی که ببینه هم بجن وک مینا که بجاره که گوتاره که روشنبیر کرد و سیاست مداره که عمر ازمن مخواند دی بیجی که اوجی که چه علاقه و پککه تونه کچکه و دادگاه کرنه کچکه و هم بجن و دارزاندنه یعنی تشته که عجیب او تنه نه مثلا دیسا وان روژان او پلاتفورما جوان سر بخواه گردن او خورته وکی سونده آخافتنه ابو کردی کرن چه شهر مرد چکمک تونه یعنی ایناندن اوجی که گردن او فرید آزاد حواله و اوجی چرچوه کچکه دا یعنی یا یکی که جواک کردستانی دا دارزینن گلک احتمال هست که همو جواک کرد وکی اندام پککی بین سجدا کرن و جزا کرن و تشتکی پر و بالکشه نه نیوزکار روناکبیر و سیاست مدار کرد کود تکلیه وان سیاسی رخصتنی و ایدولوژی به پککی را تنه لی به هنجت ها یکی که جواک کردستان یعنی کجکی دادگاه ترکیه تن دارزاندن آرمانجا سیاست ها دولت ها ترک لور چیه چما دولت لباکورا کردستان همو کردان به هنجت ها کشکه دارزینه و محکوم دیگه کرم که باشه سپاس دیگه براستی جا اول مجاره هنه وقت حنکی که سیاسیه میزایی که سیاسیه تراجدی که سیاسیه چما پکی که devleti Türkiye bir pekike doxaze armancığa evako doze kurda bir pekike de gere bir de pekikeci rexisindeki teröriste nava tırnak mesela Kurda ve Kurdistan'ı bir terörizme de gere bir de. Xalas fikemiz. Çıma yek kesik mesela platformen civani velat parizde kur. Evet. Ticara mesela ne hakik ne davavan zari olan neydi? Şiddet, zor, çekdari, diştiko mesela derbi yasayı neydi? Bes kurdun. Bes kurdun. Yani duhazın zamanı kurdi. Evet. Duhazın cibarko zamanı kurdi.
ne inkar kirin dali civat meda millet meda ne bir kirin denberi asimilasyonu zaman ev kurtuna dibece em kurdun eğer em kurdun demek o zamanı mecbur bes evet şber ku kurdun vana van dahda dibine mesela mücarekte Mamusta Ömer Osman tekil yok be rehasteni peki kendine rastlıcı nine de ömrü kadar belki kalem bevatır bir penüse bevatır tu silahı kadar işte kadar yani rehas mrovki بسر خواهی رخنی خواهی دندیل هم بری پکی چه دیگه فقط سچار دادگاه وکیلin در حق Mamusta Ömer Hoca'da. Çima dibet propagandayı peki kediki. Ha. Mesele çeydi burada PKK Kurdeko dervi PKK be bandor bike. Devlet de xwaze hemû Kurd bi nava PKK'de cuha bigirin ku bila dozê Kurdistanê werê bir kirin. Dixwaze esas yok PKK bi PKK zimanê Kurda, dozê Kurda werin bir kirin. Ve meseleki mühim maalesef usayı. Maalesef ev dikarim bejin yöntemi ki usa dibejin bereveji bu torbak çekirine keke torbak çek Türk çekirine hamu kesi ku der PKK dibejin em kurdun davajin abi torbeyi. Siyasetik yöntemi ki berenge dixwazin dozê Kurdistanê berhexistina da bidine gerê PKK'de bidine nişan hemû Kurd bir şekilde terörist çünkü devlet usa kabul dike Kurda bidin nişanda. Mara bdikarî bi Kurdî van tişta bêjim. Zor spaziye ke pirsekiye lê paşê ez ji we pirs bikim. Niha Mamusta Heja kemasiyek pir mezine ku romana we bi Kurdî nehatiye nivîsandin. Hevîdarim di pêşarûjê da pirtûkên xwe yê Kurdî binivîsine divê êdî rewşenbîrê Kurd bi rastî bi wê Kurdî binivîsin. Ya çima we navê romana xwe ya Sîmiran ya Sîmurlar çima we hewce dît ku pirtûka xwe we Kurdî nevîs. Belê spas dikim. Gekê destpêkê wextê ku min xwedayê nas kirin Tirkî min mektebê ferbû. Ev Kurdî mevkir. Fakat demekî dirêj nivîs tiştekî dîtir e. Yani nivîs rastî jî nevek xwandinê, nevek axaftinê. Xusûsiyetên nivîsê hindikê cuda ne. Derfetê min, zanabûnê min di alî nivîsê Kurdî de bi rastî jî kêm e. Ama belki şermik be, bayağı tiştekî belki ne baş be. Ez kabul dikim verexnê. Haya ku dest min derdikeve di alî zimanda ez xwe hîndina pêş dixînim bi rastî jî. Fakat nivîs biçikê ez zayıfım di alî Kurdî da. Yani min nikarî wek Tirkî ez bi Kurdî binivîsim her ziman ji ber ku çima min tecrübeyê xwe perwerdeyê xwe bi Tirkî dît. Yani ziman hindikê jî bi perwerdeyê de gerî daye ew nivîs. Ji bo yekê min Tirkî nivîsî bi rastî jî niha di sayê ve de ez dikarim yê ku ez bi xwe derfetê min tunê ku ez van bi xwe bizivirinim Kurdî. Heger kesekî bixwaze tercümeyê Kurdî bike ser serê min ser çavê min. Yê min ez bi xwe nikarim. Tedê hev meseleyên hindê jî meseleyên bi malî de jî gerê dayîne, bi ekonomî de jî gerê dayîne. Ji bo wekê ez divê pêşniyarê xwe doxwazî xwe bînim ser ziman. Her di pirtûkê min yê ku dikarî bê di alî edebiyê da yani bizivirnê Kurdî. Bi rastî jî ez gelekî xweş bibim serê min bilind bibe ez dixwazim ser serê min ser çavê min. Fakat min got derfetê min bi rastî jî nîne ku ez bi xwe yani bi îmkanê xwe ez ve tercümeyê Kurdî bikim. Çünkü tercüme meseleyekî pir mühim e yani. Tiştekî edebî bizivirnê zimanekî dîtir veya tiştekî pir mühim e. Di virda ez bêjim ez bi xwe nebawêrim. Ama yek Kurdik dibêje ez ê bikim û ser serê min ser çavê min û ez ê gelek kevxweş bibim yani.
Yani hindi xazın başı romana xo vergerin Kurdî başı yani Tabii, elbette ki. Evet, elbette tabii ki. Bizim Kurdî eğer derfeti min evi hemû Kurdî Zazaki, Sorani, Kurmancı hemû dever eğer derfeti min dixwast elbette ki. Baş em çawa dikarin pêşî li asîmûlasyona li encama zehmetiyên îroyîn da bi zimanê Kurdî tê bigerin em çawa dikarin asîmûlasyona bisekînin yani hin çi dibêjin? Bele. Cevap berî ve pircara pirsdikên dibî çima navê Portugal Simurg de daye. Simurg dizanî çûkin. Belê rast. Ew hikaye xwe gelek giring e. Erê, gelek giring e. Li ciyayê Zagrosê bêtirî xwe çîrokekî hatiye ava çêkirin. Di jiyanê Kurdistanê de, di edebiyatê çendî Kurdî de bi rastî jî çûk pêr cî xwe hene yani. Mesela gelek destan, gelek hikaye, gelek efsane. Tu sedike mesela çûk hene. Şakiyet Tayran o an bejin. Şakiyet Tayran tu dibêje mesela bele gelek giyada ne best avkida. Li coğrafya Kurdistanê da awsa çûkan dibêje bi rastî ew dere welatê çûkayê yani. Welatê çûkayê ew qasa yani. Tawî da Simurglar min digelê kolîn kirin. Hikaye wan û ye zarokê Kurda wek hebe. Çi tu zanî ev çûrokê bingê vê çûrokê da hemû çûk topî ser ev dibin. Ya dibêje li alemê de her kesik welatê xwe dît azadiyê xwe çekî gere em jî ji xwe re welatê kêfçe bikin gere em jî nîzamê xwe ava bikin gere em jî azad bibin. Hemû çûkên alemê topî ser hev dibin. Di vir de yek çûk serokatê ji wan re dike, pêşengê dike. Dibêje wê ku hûn bigeynin armanciyê xwe gere hûn van geliya van tişta hûn biçin rêyekî dûr bifirin biçin çayê qaf dû de armancî xwe pêk bînin. Ev bi hezara çûkên ku azadî dixwazin nîzamê xwe ava bikin difirin. Tên geliya li geliya da telef dibin. Hindik gedên tarî da gelên genî de bi rê û rêbazên qirêj da gelek çûk di nava vadiyan da nava geliyan da tên kuştin, tên telef dikin. Si kes xilas dibin. Si çûk xilas dibin. Xwe digeyne çiyayê kaf ji wan re dibêjin Simurg. Ji wî vekê hindik ev çûrokê Kurda da pir nîzîkî hev bû ev mijarê di nava vê hikayê da. Têrî Simurg hûn dizanin têrî Simurg di nava çîrokên Kurda da pir cîka girîng heye yani. Ew bi Kurtayê min xwast ez vê ji wî wekî min got Simurg. Çünkü her xortekê Kurd wek çûkik e. Azadî xwastin welatê xwe ava bikirin fakat hemû bi 10,000 15,000 17,000 di nava geliya dan di nava ew ket hatina kuştin. Min xwast ez vê bersivikî dîrokî bi vê navê bidim. Yê duyemîn asîmîlasyon di alî ziman da Kurd xwal hembere asîmîlasyonê biparêzin. Çawa xwe biparêzin? Yekemîn di malê xwe de zimanê xwe bîr nekin, zarokê xwe gur zimanê Kurdî perwerde bikin. Yê duyemîn ji derva ne gur ji malê xwe tenê. Soqaqa, çarşiya, pazara ji ku dere dibe bila zimanê xwe biaxivin bi rastî jî. Yê duyemîn heya dikaribin Kurdî, dezgehên xwe yê Kurdî pêş bixînin. Wekî dîtir hesetên li Bakur em dikarin bêjin ku ji ber ku hemû tişt bi Tirkiye ew jiyan alî ekonomî da, alî kar da, alî eğitim perwerdeyê de hemû tişt bi Tirkiye. Maalesef dezgehekî me Kurdî xort nîne. Ji bo wekê vaya pir pirsgirêkî mû me dibe ku em heger tu dezgehê me tune be em bi xwe xwe bikaribin biparêzin.
bu kurtay mırov dikare ve berse bideki. Aslında. Now پرسێکی و تەماشاوانێک هەیە و ئیلهامی سەد قەت بێژێ گەل و ژنێ کورد دوێ ji bo azadiye çi bikin bêje çima hinek jinên Kurd dibin mirût Azadiyên jinan, azadiyên zilaman, azadiyên zarokan bi netev de gerî daye. Eğer şahsen bir fikrin vay ne azadiye. Fakat azadi me azadlığı netevime de geri daye. Beli. Bu ki ezvan mesela hevde duda nabinim. Milletime bindes ve ez azaddım. Ev dıştan alemi nine yani. Mesela ki yani milletime ki bindes ve zamanı kadar ve naslam yok anay naskırın, valat yok anay naskırın ama ez azadım. Ev çürükaş dünyetine yani. Vanların ki şaşı elbette ku jinji doze xweda dikarê xweda gere xwe nîşan bidin fakat ev azadî bi welat de netew de negere daye. Kek îlhamî ji ez vira silav û rezê xwe nîşan dikim. Xwedî nebez jin tenê mirîtin, jina pêvatir belkî yek mirîtinê qabûl dikin mêrin. Yani ez vê jî bêjim mer li jina pirtir mirîttirin. Aqas mirîdin ki zaten şewtandin. Ew rast. Ew rast. Ew rast. Ne olsa kek îlhamî dizanî vê çirûkê zarê xwe ke sobe şewtandin. Çünkü mirîd bû yani. Yani ama ne meselekî jina tenê çünkü mêrin de mêrin Kurda ji jinên Kurda pêvatir mirîdin bi rastî jî. Ez dikarim bi kurtayî fetişte pêşim. Slavê xwe carek din kek îlhamî nîşan dikim. Rast. Daha mamoste hecem hêdî hatine û daviya bernameya xwe û belêmit wê û tiştek heye ku hîn dixwazin li gelê Kurd re bi taybetî jî û dê û bavê Kurdan ku hin jî zarokê xwe dişînin PKK bêjin. Heye tiştek heye. Vallahi keke niha aba 45 sal derbas bûn. Milletê Kurd jî xwedî tecrübek bû. Belkî pir bedelekî mezin da ama xwedî tecrübe bû. Yê ku zarê xwe ji xwedî dernekevin nikare Temaşevanê heca û hekî ez bêjim û mêvanê me û çûka heke bêt û em biçe mîne hêviyê û heke neyê em û hêdî em û bernameya xwe û em ê davî bikin. بله برنامه ما و پر برنامه که باش راسته بله اما ماموسات صحت فر بو بله بیجا ama canla laborun duxazım mesela teknik derkevin hole ve kedibin ere yani milleti Kurd xwedî jiyanê xwe derkeve. Ji ber ku kesekî jiyanê xwe bê bandor bê, bê deger bin dikare welatê xwe ji biparize. Destpêkê li şer, ev şera ne şerê Kurdayê. Dibe ku milletî me vê baş nas bike û xwedê zarê xwe derkevin çok asa imkan kêm bin jî wala zarê xwe perwerde bikin li vê şerê li ev bandorê şer em ê xwe jî xilas bikin. بله میوانê me carek dî çû em mîne hêviye û çamûn gotî bernameyekî me bernameyekî pir girîn bû pir baş bû em zor spas û mamoste û were koyî dikin û rastî û tiştê pir baş anî ziman û dîsa û dîtinê wê yên û li ser siyaseta Kurdî û berhemê wê yê û gelek hêjane gelek spasî bû beşdarbûna wê û bernameya me hêvîdar im ku em dîsa bernameyekê dîn û dîsa û em ê
تماشوان خوره و حسابین زمان که شد بیشه از میزه بکم ولی Vallahi bağlantı bu az nakevim carektin spaz dikim yani gele memnun bu. Az carektin kodar bikim per program. Az baver dikim baş bir yani. بله مهوان ما و نوچه حاج مرا وره کریه و نکاره بکوته و راستی و تماشاوان هجا بله برنامه ما و به ماموسه و برا کوی راز دبر قدیا و از دمک نزیک تا برنامه که دین جوارا سا پیشکش بکم زور سپاس بو گهداریا و بناو خوشیه دا ببینن و بخاطره و